Adom Trotro yenko Prince ho na yenhwe sade BECE for mo results no aba nkwada be yeduoso nkron na omo de nempanimfo atwam wo say no manfo adwenkyerete Prince so mo ene to so free achimota overhead wayek for e de abetu dwa se sukuufo a womo ekotro exams no emu 73 ana womo etwa womo results mu na enhwehwemu a womo eye no eche se sukuufo yi e de mobile phones ene bowra bebi a womo etro exams yi ena mpenifo nam so a womo hwehwemu a womo ye no womo edi twem yeje omanfo adwenkyere e de afa ofa wayek for no totally mistake or my mistake ezen ka ban ekwachi mpanfo no nyina de wo nyina gum because akola be for so akotro exams na be na akola no wantimi ampass de afa how kese papa sani me we akoto free tete abisi ne se ya wasi say enyo fan mpanfo no sa asembisi kura na se bia wo radio station na se asembisi so a panyin na wada no ezen ko omchini tum na sani me no tutwa ebi twakura eno mo betima boa ma me da me nko ade ayamfa so bo ni nyina mbo wayekfo no because ono na yi nipa no se onkohwe nipa no so eyede na nipa ndi phone ekpowura ayinu mu a wotim di sense bebre ntimire mi mu ma adwen de yenche wayekfo no ntum efiri panyin so ekosi mpanfo no so ma adwen se yenche wayekfo mpanfo no nyina yemfo mu nyina gogum mesamba oh media ekabenko anka wayek for so mo wo exam les mo hwe nkwala ne so e wo school e wo invigilators e wo exams hall na mo dia banse na mo timi ma mo de nkwala no de phone ko wura inside a wan se che mo kra a wan atwere wi afi na mo so mo twa mo exams e wo so media me no mo nya adwene me so media mekane say am say ye dimesi o say me wo border me hwe border say obi amfa smogin me twam na me jama ye de smogin be twam ko dia nipa no de so hwe no why mistake safo no say manu omudi na education so ankoso because nkwala say start ya mo ye BF school a na e kire mo say exams ho ye mfa mo bofo nko ye ntwira de enhye socks ho mfa nko ye ntwira mfa say pantim na wa kwala wo so ni say wo de kɔ ye betwa on so him na wo so de kya wo de kɔ ye twam a say wo so wo bɔ ma me aboka na wo pa aboka because my akora fit correct kopem JSS3 enya sikaketo say you free mpa da bi okọ transportation o man score beto de na di ansem bebre ho nti sometime ye baby bia ye ma ade kire no enko ne nkakra mai say be ya mistake enkoba papa ebo wayek for sombo enkwada eka ho ye se emfa nko akwada no e de akọ wayek nko an ye mo sombo anane ma to sin wo enkola no akola de woni tumi bia akola woni tumi bia ne wugya na ne ope na obeye because akola yesi wo enne miniska me de kwakoto aduane adi woni kwan bia obefa so de akwako nyiska de kwakoto aduane na di nti se waye kishep otimi shekete se enua emfafo nko nipa wogino no no esa ne wogino nkra na ye kire ntum first ansa na aduru waye kfo no so me de me nko amadwen de wayek fo no se bi to omo e wo honom enna o kira na sa mistake no mabiem madwen no ye bisa se aya na enim se invigilators nkwala ekogina wa bi kura timi hwa hwomo support mu hwomo panti mu nso ebeko wiem no na nkwala yi akotu apon omo yi phones no ye be bisa se nkwada na de suo mu sua no omo ni bre esua de omusua de ankasa de we na beba examination malpractices oh adusua de me so omusua na me de bia omo hwe omo so na me de blame ne ma omo because kwan omo mbe se che on pepepe by banse na etumi ko inside ho because omo hwe so no omo ne omo wo bibiye am say bia omo kita se bi wo omo nsem na omo de phone asansa ko omo wo inside ho de aye sa adwuma no me adwuma me so me adwuma fa omo hwe nkwala so no na omanfo adwenkyere edefa eye wayek examination eye wona omocho BECE ni yetwa nipa 73 mu no Adom Trotro se Trotro no eye ma mate no eje so se awe